Ni inkuru imaze gusohoka muri aka kanya ivuga yuko Gisirikare cy'u Burundi cyakashije imyitozo hafi n'umupaka ugihuza n'u Rwanda, ndetse ngo iyi myitozo rwose irimo abasirikare bakomeye cyane, hakaba harimo n'inyeshyamba zikomeye zo mu mutwe wa FDLR urwanira mu mashyamba ya Kongo Kinshasa uturuka mu Rwanda, ushinjwa kuba bamwe mu bawugize barakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Ni batayo rero ngiri gutorezwa ahangaha mu ishyamba rya Kibira kugira ngo bakaze imyitozo mu gitero cyangwa se mu mirwano bari gutegura ku gihugu cy'u Rwanda, mu ntambara bari gutegura ku gihugu cy'u Rwanda, nk'uko biherutse gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, aho yanabitangarije mu gihugu cya Kongo Kinshasa, avuga yuko ngo ahamagarira urubyiruko rw'abanyekongo n'abarundi ko bagomba gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo bagakuraho ubutegetsi bavuga yuko bo ngo babangamiye Perezida Paul Kagame uyobora u Rwanda. Iyi ntambara rero ngo bari gutegura igomba kuba ikomeye cyane, ndetse ngo bagasiga batsinze u Rwanda nk'uko bo babivuga, nk'uko byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, bikaba byaranatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo wa Kongo Kinshasa, ndetse we yanabitangaje kera cyane avuga yuko agomba gutera u Rwanda, azatera u Rwanda akabisubiramo kenshi, ariko nubwo imyaka igenda yicuma ntibibe cyangwa se ngo ntibigerweho ku ntego yabyo, ahubwo bikarangira abasirikare bohereza mu Rwanda binyuranyije n'amategeko basize ubuzima. Nko mu minsi ishize mwumvise ko hari abasirikare babiri barashwe mu mujyi mu karere ka Rubavu binjiye mu Rwanda mu buryo binyuranyije n'amategeko, ndetse basha kuraswa na bamudahusha w'u Rwanda, bahasiga umwe ahasiga ubuzima, abandi babiri batabwa muri yombi baza gusubizwa muri Kongo Kinshasa mu buryo bwemewe. Hanyuma rero amakuru nyine maze gusohoka navuga yuko ngo ingabo z'u Burundi ziri gutorezwa hafi n'ishyamba rya Kibira ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, ndetse ngo hakaba ari gutozwayo n'abakomanda babiri bo mu nyeshyamba za FDLR kugira ngo bafatanye n'izi ngabo z'u Burundi. Aba rero ngo bakaba banagiye boherejwe kwa General Prime niyo ngabo ubayoboye kugira ngo abahi amabwiriza y'uko bagomba kwitwara mu gihe bazaba bateye u Rwanda. Aba rero bamaze gutozwa ngo baroherezwa mu ishyamba rya Kibira hafi y'u Rwanda, bitegure gutera u Rwanda mu maguru make cyangwa se vuba na bwangu. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Amakuru aravuga yuko bitandukanye n'izindi ngabo zirimo n'iz'abanyamahanga zikomeje gufasha FARDC kurwanya M23, ngo uyu mutwe wo gwanya wiyemeje gupfa cyangwa se gukira, kuko ngo nta yandi mahitamo bafite, nk'uko yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ingabo z'ibihugu nibura 8 mu ntambara imaze imyaka igera ku 10 itarangira, gusa imirwano ikomeye cyane ikunze kwihanganisha n'umutwe wa M23, cyane cyane kuva 2013 M23 yakongera kubura intwaro ikemeza ko bagiye gukoresha umunwa w'imbunda, kugeza ubwo Kongo Kinshasa izemera inzira y'ibiganiro itabyemera, M23 nayo igafata ibice bitandukanye nta kundi. Ubwo yabazwaga kuri ibihugu byose bifite ingabo muri Kongo Kinshasa, yagize ati ikibazo cya mbere twari dukwiye kwibaza ko ibyo byigeze kuba no muri 2013 aho ingabo ziza zikahateranira zikarwana bamwe bagatsindwa, kuki icyo kibazo kitakemutse uyu munsi tukaba twongeye nyuma y'imyaka 10 kongera kugira ingabo z'ibihugu byinshi 8, tuvuze 8 gusa ariko mu by'ukuri ziranarenga. Izo nizo tuvuga ngo twagaragaza ku mugaragaro ko zihari. Kuki bari aho ngaho uyu munsi? Ni iki gishya baje gukora kizatuma noneho intambara ihagarara? Ku bakomeje kurwana bavuga ko bazasubiza umututsi wabo, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Amakuru yagize ati hari umututsi w'umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, ko yamusubije iwabo byaba bifite ishingiro. Nibasobanure neza, ni umututsi se noneho umunyekongo bavuga ko bazasubiza mu Rwanda? Uyu munsi se ntabavuye hariya baba ari abatutsi cyangwa n'abandi banyekongo bahunze intambara hariya hano mu Rwanda barenze 130? Ugeze wumva mu myaka bamaze bahirahira no gusaba ubwenegihugu bw'u Rwanda, bafite iwabo, bafite ubutaka bwabo. Ni ukuvuga ngo rero muri abo basirikare baje gufasha FARDC, niba ari uko bababwiye bakabyemera, iyi ntambara ntabwo izarangira. Komeje agira ati kuko abari hariya bo barwana, abo M23 n'abandi bafatanyije bararwanira ibintu bibiri, ni ugupfa cyangwa gukira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bararwanira ubutaka bwabo, barwanira igihugu cyabo bavukamo. Bivuze ngo abandi bo baza gufasha ingabo za Kongo Kinshasa ntabwo bazi icyo baje gukora. Ni nayo mpamvu iki ni ikibazo kitapfa gukemuka. Ubona rimwe na rimwe no kubatsimbura biragora, ubona ko rimwe na rimwe niyo batsimbuye ariko ntibakemura ikibazo, intambara ikomeza kubaho ikavuka, kuko nkuko nabivuze bararwanira ibintu bibiri, no gupfa no gukira, ni igihugu cyabo. Yavuze ko rero mu gihe cyose iki kibazo cyabo kitarakemuka, niyo watsinda ukabirukansa bakajya mu gihugu kimwe cyangwa ikindi mu bituranyi, amaherezo bazagaruka kuko nta handi bumva baba hatari mu gihugu cyabo. Uyu muvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Amakuru kandi aherutse gutangaza ko nta mpamvu yabuza u Rwanda kugira ingabo ku mipaka yarwo, ndetse ashimangira ko ruhora rwiteguye kurinda ubusugire bwarwo nyuma yaho Amerika isabiye u Rwanda gukura ingabo zarwo ku mupaka na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kurarinda
ati hari itangazo mwabonye ryakozwe na perezidanse ya hano ndetse n'ibyo abanyamerika bavuze ko baganiriye ku bijyanye n'umutekano mu karere by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse hari n'ibyo nk'umwanzuro cyangwa se icyavuzweho cyo kuvana ingabo z'ibihugu byombi ku mupaka. Ngira ngo nicyo cyatangajwe, ubwo niba ibindi bitaratangajwe nuko bitari ngombwa. Uyu ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru rya BBC. Umunyamakuru yabajije Mukuru arinda niba koko u Rwanda rusanzwe rufite ingabo ku mupaka warwo na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza, Mukuru arinda yagize ati ibyo nta banga ririmo. U Rwanda rusanzwe rufite ingabo zarwo ku mupaka. Uretse no kugira ingabo zarwo ku mupaka, wenda igihe hakurya y'umupaka hari ibibazo by'intambara cyangwa ibibazo by'imirwano birumvikana, ariko n'ubusanzwe niyo yaba ari igihe cy'amahoro wenda ntirwahagira nyinshi, ariko hagomba buri gihe ingabo zirengera umutekano n'ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abaturage. Ibyo birasanzwe ahantu hose. Yabajijwe niba izi ngabo z'u Rwanda zarajyanwe ku mupaka kubera kwitegura intambara cyangwa ziri ku mupaka mu rwego rwo kurinda umutekano bisanzwe, asubiza ko biri mu rwego rwo kurinda umutekano kandi impamvu nyamukuru ituma zihaba ari uko hakurya y'umupaka hari imitwe itwara gisirikare irenga 200 harimo n'uwa FDLR ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati nta mpamvu rero ingabo z'u Rwanda zitaba ku mupaka. U Rwanda rwiteguye kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu, rutewe rwa kwitabara. Ibyo ngibyo nta nibanga ririmo, ariko ntabwo ari u Rwanda ruzashoza intambara. Ku kibazo kijyanye no kumenya niba iby'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yasabye byo kuvana ingabo ku mupaka w'u Rwanda ruzabikora, yasubije ko niba yarasabye nawe hari ibisubizo agomba guhabwa. Ati hari ubusabe bw'igihugu runaka nk'abanyamerika nk'inshuti y'ibihugu byombi, ariko ntekereza yuko niba bisabye hari n'ibisubizo nawe bamuha nk'ibyo nibyo ndi kuguha. Kuba rero yabisaba no kuba bagira ibisubizo bamuha ntagire icyo bivugaho cyangwa akagira icyo bivugaho, ibyo ni ikindi. Ntabwo umutekano waba ugaragara ko ushobora guhungabana nk'ingabo zihave. Ku kijyanye no kuba Blinken yaba yarasabye u Rwanda ibi kubera kubona ko rwaba rushaka kujya guha ubufasha M23, Mukuru arinda yavuze ko ibyo atari byo. Yavuze ko ahubwo yasabye kuvana ingabo ku mupaka, atigeze avuga ko hari igihugu cyarengereye undi mupaka. Ari Mukuru arinda kandi mu kiganiro yagiranye na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI mu minsi ishize, hari ku tariki ya 23 Kamena 2023, nyuma yo kwakira umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa Patrick Muyaya, yavuze ko itsinda ry'abarwanyi b'umutwe M23 bahungiye mu Rwanda nyuma yo gutsindwa, bamwe bamburwa intwaro bajyanwa mu birometero 200 uvuye ku mupaka wa Kongo. Yagaragaje ko atumva impamvu u Rwanda ari rwo rwakomeje gutungwa agatoki rushinjwa gufasha M23 kandi atariho yateye ituruka, ahubwo yaravuye muri Uganda. Ati tuzi neza ko M23 watsinzwe muri 2023, hari igice kimwe cyagiye muri Uganda n'abandi baje mu Rwanda bambuye intwaro bashyirwa mu birometero 200 uvuye ku mupaka wa Kongo. Uyu munsi bongeye gufata intwaro baturutse muri Uganda. Kuki bitavugwa? Ariko turimo kuvuga ko abari hariya baturutse mu Rwanda kubera ko uyu munsi bavuga ikinyarwanda. Inyeshyamba zongeye gufata intwaro zaturutse muri Uganda, ndabyemeza nta no gushidikanya. Komeza rero dukurikire, ube hafi yacu tukugezeho amakuru twaguteguriye, kandi ariko subscribe uri mutarabikora kugira ngo amakuru yacu ntakagucike.